Odi for me mo papa. Mejo so lady. Na mo ti say. Aja gu so ye ne ma kese. Ya ti podu me die. Wotu fo sika dwanya pese na mo so. Ama ma hwefo ne matiefo a ye hwe dumadie no. Omo aye nsira pa. Medase. Aja wo nsira pa. Amen. And then your topic no. The concept of creating religion. Medase. And then me person me pisa say religion na ye dia breye. The pambe so na ye fa so this religion. E pray. Me da was. Let me patch medase. Aja nshaw. Adwena da otim adwena adwuma. Aha, adwena anya adwuma body ne bebre. Me patch medase. Otie ne bia wotie me bia entie ne ye. Lady, me nsam America no ho. Sonya critical thinker ontemase. And only the critical thinkers can understand what I'm saying. What dwena nya adwuma ontimi ntie me. Yes. Na my man kanche nipa say ya dem live e YouTube. Ayes ka dwanya me kase TV e YouTube. Aha anti obi biara opese o follow ye bia no obetumi abọ YouTube ho. Wo bo ro ho nso anu obomode anu subscribe o maye. Na afi wa share videos no like page no. Sare be ya bre bia video bi betomo abaye dai won sabe ka bi na bibia nso aye kama. Odi for line no wo betimi afre 0553011926 say wo how bi wo yare bia adeso bi da so komo ayedura odi for line no wo say wo be frɛ na wa baso edi otu post ka dwanya mpesi chapa papa yanko. Let me pacho the concept of creating religion. The entire yede esom ebae. Na yakasa the concept of creating religion. Ni nyina ne say they created the religion to diffuse the minds of the masses. What you say? Said ya beye de be yira nipa nyina adwene. Na ewiase mpani abuba bi ato say se ure fi ukromo hina ben a wo yira e wokwaya ase. Adwabo ase. Aha, me pacho medase. Wo yira wo adwabo ase. Na de atie ne say lady oman bia wo na mamre na mane. Aha, oman bia wo na mamre na mane. Na sa topic we e broad. Enti na enwie e part 1 and 2. What you say? Na me be kire ne who is Jesus Christ? Who is Moses? Who is Konfanochi? Okay. Oni pa me ense din. Aha. Enti de edi kan Konfanochi. De atoso me no Moses. De atoso me ense Jesus. What you say? Nyina o me nipa ba akopɛ. Okay. Nipa ba akopɛ. Ɛna ne ho asɛm security ya sa nipa no. Ɛna ye de edi wofro bi ye dai. Ɛma no. Ɛna sa din no anka sa o san so create ye. Ɛna ya sa de din asabe dai. Nipa ba akopɛ ye. Ne wonsam ane adane ane yede amma nipa mienu what you say na me de bewura bible num na ma kire lady if you are a critical thinker you can what I'm saying what enti me kasa kire badwemma nipa wa ready so person otie nyansasem say nipa na me hia no na lady concept of creating religion ni nyina ne say ya bayira ni pa adwene se medical aka no na ya kasa Moses wona hwan ya kasa Jesus nso a wona hwan na Konfanoche nso one hwan what you say na enipa ntia se say a whole stories of apamdada ni nyina eya bibiman ho nsam ko na ne yeka let the him for na chenchewe eya ebibifo yeah nye ne ya chenchewe me pa cho me da ase enti so chenchewe David enchewe na no woche what you say enchewe na Moses wa dey David woche enti ya say David ne papa chenchewe de ma no so on fan koma ne nuanom e wo eko ano enti honom na chenchewe say before dia ene na David wo ye hwan wo ye bibini adenti na say David wo ye broni what you say okay na yaka Solomon yaso ni ba bia se ebehunu nyansa che wo bia Solomon so ni nipa onya sika che wo bia na Solomon so na ye nipa anaso ne ahohom nanche pa what you say na Solomon be kan no Songs of Solomon chapter 1 verse 5 was munhwe se mibrie yaka so bibria
ene de yi nipa tuntum Konfonoche yesi tumi anu ode ya adwuma ya friend say obiri konfo okay what you say okay ti aka say obiri konfo a na se konfonoche tumi na anu osom no wo ya kokwa na so etuntum ana Solomon so say mo hwe say me biri me nipa tuntum anso me ho ofe awia ya dan ahyehye me Africa and Europe ayefa na wiabo oh Africa enti say ya kasa free efa ya kasa free Africa me pa cho me da se ya say adebo asase efri hen efri Africa that is Africa ne what you say enti me retwe ba na de atia no say edin no mu create wo Bible okay edin ahodu oba Bible mu Abraham Moses wa ni nyina ya za entro mef ni nyina ya za entro no kura bi anim na de adenti na America na sa hwa onipa bi oba wi ase bia wona asefo you the of every person or every humanity what you say wo ba Ghana ha ye wo enipa bi asefo me pa cho osaje for Dr. Kwame Nkrumah ti oba wa wuko na asefo ho me pa cho ko enzema enkrofo a enzema kro bi afa enkrofo na Dr. Kwame Nkrumah firi me pa cho na asefo ni ho omo ho okay obi ti say Konfonoche so oba way back enya ne wuko ewukugu a Konfonoche na asefo ni bi ho ewo ho na ko na maame krom aguna Konfonoche ne wo fa asefo na okay ko akokare a ona efre enti me pato wo ko akokare a Konfonoche ne papa asefo so ye dai efre o me ase ugu ade e ho no me no opatu kwai ekotra enti wo no de wo what you say enti wo no start na ho wade e na o de start ye na me be trans ya kasa akwai posa wutu ni futuro gu ni pen enti na me kasa ni ma me trans be tore kwa wo what you say me ka ade na ekuta wo no ekura wo beto onya dai wonya wo a wunim what you say enti lady se ya hunu Konfonoche na sefo wo pa say ma me ka Konfonoche ho asem ya me ka no ho asem bone aguna for be sorry sesi ya what you say and some make the people of aguna aguna wase me ka ne sa enti aguna for na make ho asem and some make for Konfonoche when ni pantie me ye se de make me bo a ya de ba be wura mu ade akwa ko wura Bible num okay ni ade aba be kirem nipa ya fa ne Jesus no ni ahwe se de ne su etie what you say na lady de wo mu ne say ya hu Konfonoche na sefo what you say ya mbomura Bible mu e kame akwa say edi e ba Bible mu nyina wo mu ni asefo bi o wo mu wash ayedai ashe obi ti say Abraham be pato Abraham ya ba wi ase dadadai historian ba na akohu Abraham na sini bi ana say Abraham na busu obi ahunu bi da Abraham so ko Iraq a ho no ofre Iraq efie bem and Abraham no ofre what you say okay yanke kanko sa ya de ba Moses ko bem na no ofre ya se no ofre Israel Ghana mpo eche Israel Tete na ya twa Bible na ko bia no efe no Israel ya cheche ba wi ase 1948 sa Israel ba bi o motie no na onu nyina ya Gaza Saddam Hussein and Kremofon kwa nati wo what you say Abraham and the to asase no mpo wa nto otunsa and wo sie na ye Sarah elso dai yes sir obaye enti na medical bi sen krofo say ana historians say na huru Abraham na bushia fie what you say see check descendants of Abraham and I say baby Abraham wo fia obi ehunu say Abraham ni fie ni eda ebi ni wiase me hu historian bi a watimi akati say Abraham ase no ofire what you say ni nyina ya tika yinkwa no ma create mythical stories what you say enti yanko yanim sa ya de ba Moses ya me say Moses kro be mu na no ofire sa Moses 1948 so na camera die
Moses wa ba ya dwuma okro be ana no ya dwuma na so ya Africa me pa cho Moses no Moses ne nwuma o ye yentie ne yo nyina ye betoy aya stories they are to bibi said your bay also we what you say it is a Moses no ye no Egypt fear be na Moses no ofrim and I say fear be na no te what you say a stories no mo create here say yanke kanko ya say Jesus Christ be by enti mem tie me na nom abawi ase ko ya say me suma beto ya me wo busua fie what you say menye superhuman being me free baby na buy what you say na we ase lady ma menka no kranche we ase say it is very important for any human being so obehunu de enti oba we ase okay knowing who you are okay what you say okay me madwuma ba ye to ho ebre bi ya twam ya me wu ko ya ntwero no eno no masa basa me ba be fofore de scriptures what you say ma ba wi ase ko mabako masabako eno masa ye dai aba bieu what you say so who am I and na ni pa ntemase ba tie me nsam no ebe bi wa Abubakar say hi papa you can never know me until the day I shall arise what you say enti me kasa che nipa ntie me ye ma metas me be showcase anasa me showcase me ho na mo me kan nsam wo ho ene nsam wo da ho dada sesa nke nipa hunu na so ye hunu eno na the hidden agenda se no ena mbe bie so dia che nipa na lady the woman say ya say Jesus Christ will buy ebiru so be pie Israel ya say won ofre meboa okay Israel scholar bay anatima bowura Israel akoko say efiom na Mary ofre efiom na Joseph ofre wo be ko say ebi mu twa o mo say han mu na wo mo tie but won hunu say han o tie me so ma se fo ne bi wai eno ne asem no ebi Yesu ni abi asore say sorry some yanti ya chake Matthew David yes no confirm David na setting say yes kasa no yes na siwa ehwa ye hon konkro anti some na nyankopon pese yase no no bia ni wia bibi tie ni de ento say na opa Joseph said Joe so yam David wa father Jesus no Joseph no free David chiam and the Bible no say enye Joseph nye ni moja na yade wo wan Mary what you say enti say nye ni moja na yade wo Mary na che say Yesu no ya abanoma ana meboa na say Yesu ya abanoma dia adenti na sabre so Matthew chapter 30 verse 58 Bible say Joseph one Mary after say who Jesus we no almost had the war emma nko for and the Jesus so and yes yes I will mark am and say Joseph probi na kira de agya no a abanoma ene won wan kasa no moja ho na so de japade ma no na waka no tie ni o where number 1 number 2 no what you say and so check genealogy of Jesus Christ one free Joseph abusuam that's one no kra no where away pass bi bypass bi na be wuram what you say okay
So I think 1 Timothy or 2 Timothy. Paul beka asem o say efa Yesu Kristo awo ho de mo obi anhwem efisane nka be yedai e wo ho ensanka be na ho enti Paul ni be hunu say Paul bi ba ya mpa me say edi bi o Bible bi a creative aya myth anya no kore what you say say ya no kore ensanka ehu o mu nyina asefo Paul asefo ha say no mu fire Peter asefo no mu fire me pa cho ba wi aso ba tese ase Peter na se ni bi ni Peter wo fa ase na Peter ne na bi ni Moses ase ni wo hunu bi da e bi si da ba so ba santia the man come for noche na sefo da so ho e be pem ne come for noche ba wi ase ne David na be si kura ye twa to twene ye 300 years ni ewu ye twa be se ne to twene 300 years ono so wa ba kwa dada come for noche ba ya ansa ne ye be twa Bible no kwasem what you say no kwasem enti ni pante ne ma bi ase enti se Yesu ni asefo de a na se mo be ka chem se Yesu na asefo ayira o mu nyina wu a se Yesu asefo wu a me pa cho Peter so na asefo nyina wu eno ne asem okay em for se o mu nyina ya tetefo na Paul nso Paul ba no na Yesu ni Peter no mu nyina betwam ana na Yesu aba betwam enti Paul betu Peter no enti ase Paul wa amantem enso oyedai wasisa di kanfo no so osene o mu so yesa o mu wasene di kanfo me pa cho me da se enti Paul so na asefo ebi wai when am a person one na true stories and I say storytellers no one mu share enko hwem na nke emfa san krofo bi nya da emra me metu mra na ma che de esi what you say and to me check the man come for noche the man Moses and the man Jesus what you say lady ma me nwura mu ntem de atie ne come for noche ye ne ma bebre aya nya dai ya ntro wo ye ne ma pi sanche ne bebre ya ntro so ko hukugwa come for noche oda nkrofo se mo nkonsuo bia no wo mu ko na enipa wo mu ko fa nkoda miensa efri nsuo num e hukugwa asem na wo zese a what you say krata be me etro to ye ya ntro konfanochi ye ne ma bebre what you say so ba aguna konfanochi dua abode e da no dua abode ni eye dai esoyi e ma wo twa abode me no adi konfanochi se ne maame enya nam wotimi ba bia maame ne be fa no aba bia maame ne ho kai bia konfanochi timi kote aba no wati aba ni se no de to na ada ne nam na ne maame de abotuku ayedai ama omu nyina di da man konfanochi no tie ni e konfanochi twam na nkura bi edi agro odi wo na nkura ne se ekom di wo mo konfanochi boaboa anwea ano wo boaboa anwea no ena wakache nkura so omu nyina position wo no obi ani eho na anwea ne da ne aduane nkura ne die no na anwea no aduane bi esa ba edai ebe ka enu no mo de share Bible mu say Yesu Kristo ma enipa empem num 5000 aduane di konfanoche ya anwea enye Yesu bia na ya sa story no konfanoche na story ya na say mo de esom bra ye no wo mo be fa ya bibi mamu ha ne ma ya bibi mamu ne ma asoma me kai me montage teacher Safo Kantanka mame de o ka sante history no teacher Safo Kantanka sama me kai sama boa omra me ya no what you say on na ye gitum say why storyteller what you say and historian what you say montage ne mame me se konfanoche boa anwea no e ma nkora bedi ya wo mu die na aduane bi ye dai e be ka ho eya te se sika gale wudie na eba wudie na etu nkora ne di ya afai ensa na nkora ne sore ye e no mo ye dai o mu ja ho konfanoche e no mo de be share New Testament no wow what you say now okay kai John chapter 21 verse 22 was se niam pi ho Yesu ye ya ntro na Bible no tell say o su say ya tro ya nka nkwa asase so a what you say enye Yesu ho asam na ya ka no konfanoche a what you say lady enkoma mi no de otima say me ti wase na papa wo kura wo ye hwan a wotimi kira nsam mu say ma me sefo ne manya nsam na ni pantimi hunu ba bia me fire what you say me fire ba bi na mbae etime say de ehia wo wiase ne say woni pa bi oba wiase bi ehunu se de wo tie ana hunu wo a wo be ye nyame wo a be nyame what you say wow etime ma de sua no me nsua de obi atwero
What you say? Me ade bi o wi ase ampese me hu bia mehunu. Eba ma dirim se ade o mehunu a meto ani e de abre me. Meto ani e bia so de achem se ne e ka store ne kire me. What you say? If you say I am serving the ancient God. Tete nyame no. The omnipresent God. Tete nyame no. Tete nyame no. Wow. Dada no. Wow. Wana me so no. Wow. Enti ade bia me pese me hu bia mehu. Me nya da mehunu. Meto ani se me dwendwere pe e beto ma dwere mu a na ebie ne e ka kire me. Enti me nsua de obi asua. What you say? Lady, anya rekura no sa emu ya konfo no che e create man kura ne di ye no ya ntwero. What you say? Ya ka de sai se so ko anto a wodi akodu bi kodu no eso ye ntwa sa wonni ye frode ye wo ye oba na sa wonwo ana ye ba ma na wo low sperm count na so kodu o na se kodu ba ko ate atofom se mienu se ba ko wo fa bi na se wodi a ampani ampa no wanya de wanya the fruit of the womb e wa anto asese ye metumi na ma te odi esi what you say enanu ya the ancient cola tree ya ye try atake 300 years e wi ase konfanoche nanumu bese e no reye e no prugu ho e na da na bese me pa cho so ma tire bi okay so ko feyi ase a ana se ai feyi ase na ene jaache ekwamu medical be kan ha so konfanoche dua e mamienu esinsuo be ho se ehura na edai afa what you say enti wanu nyina konfanoche ne nsa do nyuma ado sumpo cha de wo keka no yahu ba bi ya konfanoche ofre me pacho ena ya se Jesus Christ bi bai Israel for say wo muni mo bi ya friend Jesus Christ if you say letter J crampo eni Israel for alphabet him entity eni asante ya wo alphabet ya alphabet no esi 22 letters ena broni de esi 26 letters enti ya de na fa abed no so ko Israel omusu isu the same abed enti abeda letter jenya dai enim what you say enti Israel for say the name Jesus no omuni ma be kura friend Jesus e wa Israel oh my impo enti instead of jeno eya why enti say oma shamra bi say wonnam na say ya okoto se obi kuta Bible no convince obi say Jesus Christ bi ana say take Jesus Christ as your personal savior in life me enchini ntum ya de say ni pa ko jira ko to e be jele no adentira omuso omuni mo bi a friend Jesus wo ena me no kasai Israel for say Messiah no onyanya dai onya mai eto omasi dai kase ye bi ne de credo pa wuntimi mie ya de credo kase atum obi o Israel bi a de onim sa ba kosem yi on friend on confirm say me boa won me kasa story e bi na de make na nya no kore what you say lady me pa cho me da se medical kase na ya nwie what you say na ni pantemase enti if say Jesus free wa they say Jesus no aya constant na de bae but o man kram say Jesus free Rome and say Italy because o mu koka to obete enti o mu say of Israel and Israel for so obete to enti na Christianity in Israel aya 0.2%. Christianity enu 1% e Israel aya 0.2 what percent pe and na what Ghana ade ona nanom dia ato odada esumwa abua nipa esumwa ma otimi ko wanim esumwa ma huru wanim esumwa ensanchane ne anwade ya dai ewo mu wo se ya no ya chiwade empanisi so obi pese o hwe wasa wo chia ne pa what you say at the time wa hiniari kodi Rome for ensem no na so mu create bibi se de be ya de betem nipa dwene ama nipa ne afiri won ho so na wantimi anyada ehunu nyansa efisɛ ohunu nyansa ekombe de won what you say me pacho the whole of Europe and America for nyina wo mu nyina no da Africa adenti no mo pesa Africa e be hunu nyansa South Africa hunu nyansa ne ayi ade se ya sa ku ya nyame ne nkyɛn ne nyame na kwakɔ nante a anyame ne baje yi e basa ye be pam abrofo no ya pam abrofo so mo wie o mo bra ba apem tine se basa de a hisia osabi ne ade ato ye so se be ya adwene no yentimi hunu yanim sana se yentimi nwene ma ye ho sana tie da bia no mo de pressure ma ye enu nti na reggae people no o mo to nyum na so mo reveal the secret a nipa bi oba na dwe so oba soro oba reveal secret bi a se abrofo ye dai ekuno enti legendary Bob Marley wato nyum bi
was say emancipate yourself from the mental slavery. First, then Cabroni, ebe chill by force, no do akọ krom. Amo akọ yakwa. Say on chill. Nemo akọ do first on say. One kasa be dai, obeba. What the concept to be ehura wadrim. Amo hu say what the assembly about to say your friend heaven and hell. What you say? Heaven no na otimi. Say heaven we say, what to be in here ni. Was say wo sori a tetentaso bu a. Na sabi jaw na igu fom. Ye bibia basa. But no krom de wa shamra. So yes or by day or bechew et all the no say no na bra be or parishing the na bra be din de achi. What you say? Sa spirit kuta me. Na me de ya adwuma e san sam ye bibi ni nti sa spirit no ya bosom. But the same spirit kuta broni a e san so e broni nti sa spirit no firi nyame. And the spirit ni ekura me a wo ya fam de ba ekokuta broni a sa spirit of free soro na eba. What you say? And to do my adwin. And ti omo mpenka bom. And to omo dri ye say ya. Na medical kan. O trema be trem. Who is Comfornoche? Who is Moses? On sana man ka Moses asem. Me megire Comfornoche ni Jesus. O trena me the scriptures ni nyina ba be dai. Ba be to. Na wan ka so tie ne awutie me. Ene obi a ope no kore. Na wan ka sa me kotu a no afa Bible no abi. Na ma chirem na fa odi compare no yesa some American me di 4 ana me di bem odi 4 line here 0553011926 ya bre no akwa awieye enu ti odi 4 me pese wo bo no tofa e de mayen because e bre na kasima ba ko pebi na ye mfa nsori dwumadie ni let me patch me that say ahwefo mo hwe me ewi ase obi a oba bi ofri bae tie ne ye na de America cho nyina ne se empentem muaten so obi pia ya mum yantu ye bo ase emuaten sa ne ma ye enti ene ye nhunu ya brabo so wonfiri nyame se wo wotenchen a wotifia wo ka se akọ wonfiri nyame no me pa cho se ebisa wo se nyame be na wo firi no a nyame be na wo firi no ofiri Jesus no be ka se me firi Jesus na afre me Jesus in so Bible na kan so nipa ba hwan Yesu na nka sa wono so wanya nyame na mo nipa ba what you say enti ma medu atem enti wo so hwese ni matem wo be ni matem kura you are welcome na mo de nyanto bo ase de tie nsem America no enne ma ba beto bombo ne ochina me de hu nchiremu papa ebe dai ebe ba na china sa wo tie nsem America no na so otale na se tale a bra be di machi utali na ntali a bumisam ye bodamfo awrade nhiraw skaja ye mekase ne be na nya mekase o nhiraw o me entiase ene hunumu no me entenase na me sraw se ma yenko ko gina tete atempo no so yenko bisa ba bia kwampa ne dane mfa so bi ne nya ho meme ye kra ajanya okese ajanya okese ensi obi yi amen me che otumfo so man kwa aba akopɛ ba fo asara okugya wasu ma che me bana na akwasi ma che me manyina meba kuma na nakweska ene me manyina na everlasting power palace members nyina me che obi amen otu foska danya me kasi nhire nipa bia tete atempo adwumadie na wani gusu a wo hwe nyame ya adom a ochena de besan aba bedi ahia mu 5:30 to 6 o'clock ebra ne so ana de america no abetena ho na aye fefefe eja nhira me amedi dwumadie wo chia me di de lady bex edino edamufia lady bex odi for line bi 0553011926 me chia oni pa bi oje bread share ne me ba na akua sika gudie me chia bye bye shalom peace bye bye abisi waje bre na wo hweme me dia ne sika dwanya me kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na oba ade no ne de hye konkron ene me ana odoma nkoma soma me wo nchen same mfa asomdwe nsem emra asomdwe nsem a me de na ma ene san odofo me ka bibia cho sa abrabo aye bo ye mo na kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bebo bra na obetimi ade ye ne diso bibi ta akire ema obi ntrase na adawo mo obi nkasa nwa adwenem abrabo na ye bo no tie ne ye eye me na me bo bra nya yan ne ye bo bra ade ba ko na master de owiase ne se hia wa enkasa hia yan yan se sika ne ho